zeberú. Tak a ideme na to. To tu nechcú. Dobre, takže ideme. Tak, máme to. A proste získate ten kľúč. Ty mňa nech. Áno, dá sa to použiť aj na neighbora. Iba, či mňa tady sekel. Tak ja to spravím takto jednoduchší. Myslel som, že ho zhodím dole, ale nevadí. Dobre, včil posledná minihra, ktorá sa odehráva tu v tejto létací zaviešenej místnosti proste. A díky ní získame dvojskok. Tak. Sme tu. Takže cílem tohoto je sa dostať úplne hore proste. Sme nejaká zmenšená postavička a obrovské veci. Takže typujú, že sem. Áno. Tak. Wow. A ináč v tejto minihre sa tá postavička neví zabiť. Takže to je aspoň dobré, keď spadnú z veľkej výšky. Tak. To je podľa mňa najlepší minihra. Najhorší byli ty. Jak sa to volalo? Ty figuríny. Tá učiteľka. Preto som to spravil jak prvé. Počkaj, jak prvé som robil... Áno, robil som to jak prvé. A few moments later. Tu už nepotrebujeme. Takže ešte raz. Do toastovaču. Čila si na exit. Sme dosť vysoko podľa mňa. O. Tady je magnet. Oči nejaké. Niečo šepocú. Chcel by som vedieť co. Keby som vedel po takém jazyku. Dobre. O. Čiže, čo som otvoril. Tak asi sem. Aha, ja som otvoril toto túpáčku. Tak to som si nepamatal už. Čo sem? Toto si pamätám, že toto mám pobrať. Zeberú si toho co najvíc, jak ide. Čiže toto letadielko potlačíme. Ty oči je asi ona. Ja vím, že to nedáva zmysel, ale... Asi to je tá postava. Ty oči. Takže. Počkaj. Dobre. Tak. Vyskočím? No to nevyskočím. Tak. A few moments later. Tak, sme tu. Ostala nám jedna šípka. To už sme na konci. Hop. Hop. To byl ten dvojskok. A už to je. Dobre, tak to bylo to najľahší. Podľa mňa. Dobre, takže sme na konci. Ne ešte na konci videa, ale už stačí ísť iba do sklepa. Kde som nechal to páčidlo? Jaj? Tady to je. Myslím.
To vypnem. Je tu? Je tu. Karta bude v tej ledničke. Dáme preč. Rýchlo. Než neighbor dojde. Áno, je tu. Rozmrazená. Tak, bum. Kartu si nechám tu. Páčidlo tu. Dobre, ideme do sklepa. 3, 2, 1. Dobre, sme tu. A tie minihry budeme používať tady ve sklepie. Tady je tá tajná chodba, to je jasne. Iba sa trošku ten sklep zmienil. Telka. Táto minihra je na to. Ale zastojí tá postava. To... Dobre. Ideme radšik preč. Tam máme exit. Bum! Stoličku si dáme sem. A na toto použijeme ten dvojskok. Tak. Sme u exitu. Wow! Nech mňa. Ešte, že mám tú schopnosť. On plače. Dobre. Tak plače. No ideme. Sú otevřité ty dvere. Co? Tá kartónová postavička zas. Akt finále. No, co s tebou? Som ťa zhodil. Co tam je? Tak počkat. Zahrajme si. Abo chce šiltovku a... Nekrič! Ó. Ahoj, neighbor. Hello, neighbor. Dobre, takže tento akt finále je o tom, že budeme bojovať proti veľkému neighborovi. Takže prvé, co spravím, vypustím tento vlak a ten nabúra sem. A otevrie sa nám v podstate ten červený dom. Dobre, máme ten dvojskok. Dobre, to není tá páčka, co byla predtým. Ale dobre. Kúkajme v chill. Bum. Idem tam. Dúfam, že mi nespravíš nic. Bo robíš divné zvuky. Rozbitá váza. Hop, použil som dvojskok. Čiže si zaberú od táto jednu svíčku. Alebo aj dve. Zaberiem z dorty. Čiže zapálime túto raketku. To bude prvý útok na neighbora. Dobre. Tak. Ja chcem tam. Si stopíš. Dobre. Co, nelúbí sa ti to? Parazol hore. Dobre, tam sa dostaneme. Cez toustovač, iba ten je zavretý. Je tam mreža. A otevřeme ho tým, že nejakú vec hodíme do tohoto vypínaču. Alebo zapínaču. Takže zaberiem pár krabic. Keby bylo treba vícej pokusu.
Tak, na 4. Dobre. Čuli ste to aj vy, dúfam, ten zvuk. Jak sa to preplo. Dobre, je to otevřité teda? Áno, měl som pravdu. Hop. Týmto zapneme včil tento výtah. 6 months later. Dobre, tak zpátky, poď. Dobre, sme tu. Prvý cíl, sme na výtahu. Tu si napríklad tú lampičku. Včil, toto je o tom, že keď stlačím to, tak vypadnú to od parazolov. Ja ho musím chytiť a začať plachtiť. Ešte sa mi to nikdy nepodarilo, tak dúfajme, že včil. Plachtiť. Dobre, máme ho. A včil ide další útok na neighbora. Later. Strelí mu to do kolena. Bo toto je o tom, že ho musíme dostať, aby čupiel. Aby sme sa dostali do toho baráku, co má na chrbte. No poď. Áno, do kolena. A posledný, ten je tu. Som sa bál, že spadnem. Tak, to už nebudeme potrebovať. Pomocnú, alebo nejdem porád do toho, na túto plošinku. Dobre, sme tam. Plagáty. Missing. Oh. Tam je tá postava. Ja aj sem mám. Dobre. Sused. Lobby plagát missing. Co? On plače? Ešte som ho nikdy nevidel plakať. Dobre, ale ja idem exit. A včil, toto je o tom, že budeme chrániť akoby sami sebia pred tú černú postavu. Hrajme sa s autama. Také autíčka. Kam ideš? Aha, už tam je. Iba bez očí. Pištíme, dobre. Takže to je včil. A má ty oči. Takže to je včil o tém, že sa proste postavíme pred neho. A tým, že ho vždycky ochránime, tak sa budeme zväčšovať. Až premožeme túto postavu. Dobre. To je si. Potom vždycky na svetlo. Dobre. Máme to. Zničili sme ho, dobre. Tam je dom, ktorý měl neighbor na sebe. No? Si zabarikádovaný. Tak sa odbarikáduj. Co je tam? Tam je tá postava.
Tam je exit. Tak nemá šancu. Aha, ja už tému asi chápu. Toto je dom a tam máme ukrytý svoj strach. Neighbor a táto postava. Tá postava je asi strach. Proste. Bo vtedy aj keď Neighbor vylepoval tie plagáty minule, tak sa kúkala na ňo tá postava. Dobre, takže toto video mělo hodinu a něco. A už jsme na konci. Takže jsme tu. Jsme se zobudili. Nějakého souseda zdravíme. No ne toho, ale nějakého inačího. Tak jdeme se vybalit asi. Konec. Takže díky, že jste se na to video koukali. Toto video bylo dlhší, než jsem čekal. Bylo to na také dlhší kúkaní, ale díky, že jste mě teda sledovali a za táto čaute. Pedro, 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 Pedro.